In the recent 2024 Lok Sabha elections in Meghalaya, adult citizens from both within and outside the state had come to cast their votes. Notably, senior citizens, first-time voters, members of the third gender, and individuals with disabilities had also actively participated in the electoral process. $449, $449. Em thì chúng ta là em có học thì nào thì đẹp hơn cầu nào học vô rồi. Lekan usin jo ya puan thap MP election. MP election aku ini malah arsi. MDC MLA. MLA deh, MDC deh. Em mới rap EP na P1 me PM miss. Ngah penawan trong đặc sĩ kampung ni dùng qua hình như thế là lại thao rồi. Thế con sợ gì? Ya sa mo dong ni. Jadi kena kejuk-kejak ia ke rukam kan di mana sini. Ngah kre berlah ya ni, harus nama baik.